tutaenda kuanza na shukrani. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, kwa sababu kila mtu ikiwa uko mzima, unapumua hapa, unatembea, unaishi, ni kwa sababu Mungu ametuumba na anatulinda. Ikiwa tumepata muda hii ya kuja katika kikao hiki, kwa sababu Mungu ndio ametupa muda huu. Wengine sasa hivi ni maiti, wengine wako wanazikwa. Shukrani zetu za pili zinamwendea Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ikiwa tunapatikana hapa, tunatembea, tunazagaa, tunafanya desordre barabara, tunafanya mema, ni kwa sababu ni yeye ameruhusu hiyo iwe kwa ajili yetu. Shukrani zetu za tatu zinamwendea meya makamu wa jiji la Uvira kwa kuonesha uzalendo wake. Kuanza mprovensi ya Sud Kivu kufika hapa Uvira, isingekuwa meya makamu kama hatuhesabii utawala wetu wa guvernema. Kwenye nilikuwa nataka kusema ni kusema kama nchi imevamiwa, na sio leo imevamiwa. Wenye kuingiza nchi mu matatizo ni sisi, ndio tunakaribisha adui. Ni vitu ya kushangaza na vinahuzunisha sana kuona nchi yetu iwe kila mara ndio kutukaniwa, kudharauliwa, mabaya yote iwe ndani ya nchi yetu yenye iko na waresponsable, wasomi, waombaji wa Mungu, wa pastor, wa revera, wa evêque, wa askofu, mapadiri. Na nchi inavamiwa na watu wanaobserve mabaya, wengine wanapikia hiyo mabaya makofi, na wengine wanakaribisha mabaya. Na wakati mtu anasimama kwa kutetea nchi yake, anaonekana ni adui. Goma ilikamatiwa, ni vita ilianza Mabunagana na kuya natogea mpaka Nord Kivu. Province nzima ilikamatiwa, japokuwa kipande kingine kingaliki, ni kwa sababu wazalendo wanasimama. Vyombo yenye iliachiwa adui Nord Kivu ninakushangaza, na ni vitu yenye haviwezi kusema sie tupande muda wa kutokusema kweli. Nord Kivu kuliatumeme maazotege ziliachiwa adui, mashari ya komba, magari za vita, matembo za masasi. Na wakati watu walikuwa kufront iko na nyumba masasi, anailiwa masasi, wazalendo wanajitoa kupigania. Ni vyombo viliwakia vya mingi sana, kisha mtu aseme una anasema vibaya. Vita ilivuka Sud Kivu. Isha fanya mwezi, vita yafanya mwezi Sud Kivu. Ninakimbiza watu hii sasa, tuko naongea hapo, watu wengine wako Ulaya, watu wengine hii sasa tuko naongea hapo wako Ulaya. Jeshi nakimbia kutoka mbele ya Kavumu, banapewa ordre wasimamie mporo ya Kalundu na Kalemi. Sasa wakati unapanda ordre ya polisi, watu wazima wakia kuanza kukwazini, kisha tuanze kusema. Na ikiwa hapa abakutangaza M23 hapa mvija ukini, kwa sababu tulisimama. Ni kweli. Wao wenyewe FARDC walifika Luvungi, walijitangaza. Hakuna walitangaza kama M23 kwa hapa. Wengine wa Kongomani walifika
kufika Sange nenda hata mwingine marime zilikuwa shaanza zikile muache tu mtesi na chini ameventuresha ingia palisema na tukisema sisi tulichukua sidani kwa sababu ya nchi Mungu na kuboma eske jeshi ya taifa yenye kuna tetea watu naweza fanya vitendo kama na hivi sasa ule ndani ya FARDC ni wale wenye waliuzikana maadui ndio walikuta na hivi na akakuruhusu ile na kusinga kisimama kama kitasa kama tukaelewa nilikuwa ishakuwa milango wazi kitu milango ishakuwa wazi baraka huko watu walikuwa ishakuwa pray baende kumaraje ndio watu muda ile tu wanatangulia kwa sasa si hatutaacha kupigania nchi na ikiwa inaonekana amani iko hapa leo ni kwa sababu tujimpozea amani na amani tutaendelea kuimpozea na unajua Mungu wazi niko na kuendelea hivi iko mbele hii msaada wewe ule mwenye angalia na wazia ataponya siasa yake na kuleta tena kuruhuwa esprit yenye walikuwa nayo ya shetani ya kwenda na kiliza watu ndio ilikuwa ya kwanza sisi kuua. Ndio kama unaona nguvu yao inakulia tu kuisante tuliu. Sasa wale au atia ni watu wayafika mnani mkavumu watu hapa wakiki. Yaani leo wanaenda na kiliza watu sasa ndio tulifanya research tukaipanda tukaona ndio maana tunajui tunatumia inabakia sasa tuwafurushe kwenye sasa hatutawafurusha kwenye liko na ndio pointi ya pili niko nataka kusema yenye nani akili yangu haipidi roho iko na luma juu ya ndugu yangu wazalendo manque ya organisation ndio inatusumbua. Hii mapele yote kuna fanyika general fulani ni desordre. Atuke nisema si wote ungepasha kusema mtu huyu mmoja. Lakini kwa sababu wapira walifanyaka kakikundi kao na wetoa kwetu atete. Bafulero walifanyaka kikundi kao na si na teo mtu atete. Pabebe nabo ni vile. Desorganisation yetu ndio inatuma huyu adui anaendelea hivi. Na madesordre zingine zenye kufanyika ndani ya mji. Nitawaomba yaani kama mko na akili ya kuelewa, mko wasomi, mko wa responsable, organisez-vous wazalendo. Mjiorganize ndio kilio ya raia yetu, tujiorganize na mkubali kuwa organize. Leo mko nasema tunaenda kuvyo. Nani alishaanza risasi? Mengi malalamiko tu. Mko mtu mwingine, tunaenda ambona unapiga risasi. Unasubiri nini? Na wewe unaona nini? Wewe ulishakuwa mbona unapiga risasi? Unasubiri nini? Naenda kumalizia na neno ya usalama wa jiji la Uvira. Tulitoa komunike tulitoa huko, watu wako wanajipia kukifua hano aliamu tu Rene Nyumenda uwezi niongoza, lakini unakuta niliko nafanya sasa mumungini yake apifanani na matendo yake na kisa na kisi. Wewe unakuta wewe ni mtoto wa Uvira na uko na nyanyasa mama yako na baba yako umeomba yako na unabagua huyu, lakini wewe sasa unafanya mabaya kwa wandugu zako. Sisi kama tuko hapa ni kwa ajili ya nchi na ya wananchi. Ule mwenye atagusa kwa raia unanyanyasa tu raia, fasi yako
viongozi tuko humu, kesho sasa tutaanza misapo itakuwa ya yeyote mwenye kunafanya mabaya kwa raia. Yeyote mwenye anataka kuleta mabaya ndani ya nchi, hatutachagua mtu. Kwa sababu ndani hata ya wazalendo watu wengine wako wanashakiwa kama wamekula pesa za adui na wanatumika kuendelea adui. Tuko na maraporo za mingi humu mjiji. Kwa hiyo mwanamke wa kuvala pantalo avale pantalo, wa kuvala jipe avale jipe. Lakini tunaomba kwa wamama zetu, wadada zetu wavae manguo za heshima. Wao wanavaa mavazi ya heshima. Kuvaa yake vibaya na kutokuvaa vibaya ni yeye na Mungu. Kama ni dhambi atakuona na Mungu. Kuko wa malaya. Eske malaya tenda kuvalia nguo ya mzuri wakati kwa natafuta soko? Malaya siko na sheria ya serikali na wapa. Sasa ifaa vae nguo yenye itamruhusu yeye wa kupenda. Sasa naye hautenda hata matatizo. Problemu ya kukongola msoko mjiji la Uvira ile tulikataza. Kuja fika kuongozi, kama ni chakula tutapana chakula. Chakula iko, hakuna mzalendo mwenye atasema leo hana chakula. Haiko. Na tunafelicite aussi gouvernement provincial kwa kisi mheshimiwa alitoka kusema ya kwamba atatuapuye bandani, wataorganize mambo kwa ajili ya kutusaidia. Mheshimiwa meya, wewe ndio tuko tunaona kwanza hivi meya kwa kujiunga na sisi, kwa kupata ulinzi. Meya ikiwa alibakia, ilibidi angalie wanani alibakia nao, wachukue ulinzi wake. Ulinzi wake leo unaleta matatizo. Eske hatuna sheria ya kulinda meya? Sheria hii. Kwa hiyo meya uko mzalendo na uendelee na uzalendo.